Slušali ste priče o prvom srpskom ustanku, o blatu, krvi, kuburama i jataganima, o hrabrim i pobožnim srpskim seljacima koji sa krstom na grudima idu na turske bajonete, željni slobode nakon vekova ropstva. I sve je to istina. Ali istorija nikada nije samo crno-bela. Ponekad ona krije tajne o kojima se u školskim klupama jednostavno ne govori. Zamislite sljedeću scenu. U srcu te iste ustaničke Srbije, države koja se u teškim mukama i ratovima tek rađa, daleko od topova i krvi, miriše tamjan. Pije se crna kafa iz fildžana. Čuje se šuštanje svile i tihi šapat žena. I to ne jedne, već desetina njih. Da li ste znali da je usred hrišćanske Karađorđeve Srbije postojao harem? I to ne turski harem, već harem jednog od najpoznatijih, najslavnijih i najmoćnijih srpskih vojvoda. Da, dobro ste čuli. Ovo je priča o Milenku Stojkoviću, junaku, ratniku, odmetniku i srpskom sultanu. Pre nego što mu sudimo iz ugla današnjeg vremena, moramo razumeti ko je zaista bio Milenko Stojković. Nije on bio nikakav razmaženi plemić koji je sedeo u pozadini dok su drugi krvarili. Naprotiv, bio je pravi junak prvog srpskog ustanka. Njegova vojna slava bila je epska. Kada su zloglasne dahije, krvnici koji su posekli srpske knezove, u panici pokušale da pobegnu iz Srbije, ko ih je stigao? Milenko. Na ostrvu Ada Kale, Milenko Stojković je sa svojom četom posekao glave dahijama. Sliku neustrašivog borca potvrdio je i na Ivankovcu 1805. godine. Kada je ogromna vojska Hafiz Paše krenula da zgazi ustanike, Milenko je, rame uz rame sa Petrom Dobrnjcem i Stevanom Sinđelićem, dočekao i potukao Turke. Bila je to prva velika pobjeda srpske vojske nad regularnom carskom armijom. Karađorđe ga je poštovao, vojska ga je obožavala. Bio je strah i trepet za Turke. Ali Milenko je imao jednu strast koja ga je izdvajala od svih ostalih. Milenko je voleo slobodu, moć, luksuz i žene. Nije bila tajna da su istaknute vođe ustanka imale po dve žene. Jednu kod kuće, drugu na nekom udaljenom imanju. Ratno je vreme i moralna pravila su bila rastegljiva. Ali Milenko Stojković je otišao 10 koraka dalje. On je napravio pravi klasični istočnjački harem, preslikan do najsitnijih detalja od turskih paša. Kako je do toga uopšte došlo? Sve je počelo kada je Milenko osvojio utvrđeni turski grad Ram na Dunavu. Ušavši u odaje turskog komandanta, pronašao je njegov harem. Umjesto da te žene oslobodi ili protera, vojvoda je izabrao one koje su mu se najviše dopale i zadržao ih za sebe. Ali to mu nije bilo dovoljno. Srbija se postepeno oslobađala. Turske porodice su bežale, ostavljajući za sobom udovice i siročad. Ulice Beograda bile su pune žena koje su preko noći izgubile sve. Nove srpske vlasti su organizovale lađe da ih Dunavom sprovedu nazad u Tursku, na bezbedno. Ali te lađe su morale da prođu pored Poreča na Dunavu, a tamo je gospodario Milenko. Poput dunavskog gusara, vojvoda bi sačekivao turske brodove, silazio bi na palubu, posmatrao žene i devojke i birao one najlepše. Njegovi ljudi bi ih izveli sa broda, a lađe bi nastavile put. Na ovaj neverovatan način Milenko je vremenom sakupio čak 42 žene. Da li su te žene bile nesrećne? Istorijski izvori nam otkrivaju jedan paradoks. Mnogi od njih smatrane su pravim srećnicama. U turskim krajevima gde su prvobitno poslate, čekala ih je glad i prosjačenje. U Milenkovom haremu imale su sigurnost, hranu, raskoš i zaštitu najmoćnijeg čoveka u istočnoj Srbiji. Život u njegovom dvoru imao je stroga pravila. Sve žene su služile isključivo njemu. Pored noćnih zadovoljstava, njihova dužnost je bila da ga dvore kao pravog sultana. One su mu kuvale, brinule o njegovom oblačenju, donosile mu čibuk i kafu u svakom trenutku. Kada bi Milenko krenuo na putovanje, nije jahao sam kroz blato.
Uzeo bi posebna kola u koja bi smestio 4 ili 5 svojih omiljenih robinja, koje bi se starale da mu apsolutno ništa ne zafali dok je na terenu. A kada bi Milenko imao ugledne goste, žene iz harema bi ih dvorile. Ponekad bi u znak vrhunskog gostoprimstva vojvoda najvažnijim zvanicama dozvolio da noć provede sa nekom od svojih žena. Zvuči nezamislivo za jednog hrišćanskog komandanta, zar ne? Ipak, Milenko je imao i svoju specifičnu verziju milosti. Šta se dešavalo kada bi mu neka žena dosadila? Nije ih prodavao u roblje. Milenko bi ženu uz bogat miraz udao za nekog od svojih oficira ili slugu, obezbedivši joj život. Ako nije želela udaju, davao joj je novac i puštao je na slobodu. Decu koju su žene dovele sa sobom u harem, Milenko je davao bogatim srpskim porodicama bez dece. Ali kako to obično biva u srpskoj istoriji, dva jaka gospodara ne mogu dugo da vladaju istom zemljom. U Topoli je sedeo vožd, Karađorđe Petrović, strog, preke naravi, čovek koji nije imao ni grama razumevanja za razvrat, neposlušnost i bahaćenje. Milenko Stojković je, sa druge strane, postao previše jak. Kontrolisao je istok Srbije kao svoju ličnu prćiju i javno se zalagao za ograničenje Karađorđeve apsolutne vlasti. Sukob je bio neizbežan. Posle 1809. godine odnosi potpuno pucaju. Pokušavajući da ga skloni sa istoka Srbije i odvoji od njegove vojske, Karađorđe mu nudi prestižnu poziciju, da bude popečitelj inostranih dela, odnosno ministar spoljnih poslova u Beogradu. Milenko, pronicljiv kakav je bio, shvata zamku i glatko odbija. Ta odluka zapečatila je njegovu sudbinu. Vožd ga lišava svih komandi i 1811. godine. Jedan od najvećih heroja Prvog srpskog ustanka proteran je iz Srbije, zauvek. Milenko odlazi u egzil, u carsku Rusiju. Tamo ga dočekuju sa vojnim počastima. Ruska država mu dodeljuje čin pukovnika i penziju. Ali skromna penzija ruskog pukovnika nije bila ni izbliza dovoljna za čoveka koji je navikao da živi kao sultan. Milenko se suočio sa gorkom istinom. Više nije mogao da izdržava svoj dvor, nije mogao da hrani i oblači svoj harem. I tako je, daleko u hladnoj Rusiji, pao zastor na jedini srpski harem u istoriji. Milenko je raspustio svoje žene. Svako je poklonio novac i rekao im da su slobodne. Mogle su da se udaju ili da žive kako žele. Pored sebe je zadržao samo jednu, svoju miljenicu. Zvala se Katinka i bila je Vlahinja. Žena koja je ostala uz njega kada je izgubio sve, i moć i domovinu. S njom se oženio i u tom braku dobio sina Iliju. Slavni srpski vojvoda, čovek pred čijim su imenom tresle turske dahije i paše i vladar Dunavskog harema o kom se šaputalo širom Balkana, umro je tiho, daleko od domovine, u jednoj maloj varošici na poluostrvu Krim na obali Crnog mora 1831. godine. Milenko Stojković do danas ostaje jedna od najfascinantnijih i najkontroverznijih figura naše istorije. On je živi dokaz da heroji iz naših čitanki nisu bili samo bezgrešni likovi od papira i mermera. Bili su ljudi od krvi i mesa sa svim svojim vrlinama, manama, strastima i gresima. Milenko je bio mač Srbije kada joj je bio najpotrebniji, ali i čovek koji je prisvojio privilegije turskih osvajača protiv kojih se strastveno borio. Da li ga treba pamtiti po odsečenim glavama dahija i junačkoj odbrani Ivankovca ili po 42 robinje koje su mu donosile kafu dok je pušio čibuk u Poreču? Prava, neuljepšana istorija zapravo prihvata i jedno i drugo.